gavaš i najgulaganja. Malo nešto, možda 4-5 sati prodavali oko recepta, gdje se prodavali telefoni. I pula sega. Da ja sebi plaćam. Jezik je to, znaš, integralno rad, to mi je ono blizu kuće i to. I tako, i oni tu dolaze. I sad kad se napiši, planiš i zajedno to. Nisam ni ja, naravno, htjela, baš mi je ono bilo nešto povrijedilo. Baš.